Umuntu bipolar is classified as a person with a disability. Yeah. They are called psychosocial disabilities. Uhleka Bob. Ay ufike ngale silungu sakho sase dictionary psychosocial yani. Asikhuluma ngale wheelchair ukuthi kahle kahle le battery mangalikhipha labo ukuphapha kuphelile la ku. Ngizokhasa. Yazi ngajabula soyakhasa nekubona ngathi ujumping castle load. Ungarola yonke le ndawo disable abantwana bathuka bathi yini? Load shading bathi asi load shading. Bathi ubani le drum basho wena. But then Unokuspila le wheelchair moyo check imeda ukuthi phuma. Na yaphuma ngama crashes daya. Angijahi phela wona transport akuna nix uyikhona yena eparkini lapha emfulo park ikhonile ngaba ama crashes abedele break engaboni iphuma iyakhupukele phezulu unokubiza uthi hey mendulo ngapha utangazi phela anginamoya ngilibheke ligorana nama ngesicede kahle mina la wena